Is it o Sunyane? No, Metro FM kuma Sunyane. Na I friend Dennis Ouswansa. E sure crass no so no pa utie Sunyane pa. I mean Dennis enyo asem ne yeka no. Nemum edina akose. Anchi story who na di akire. Mbesa wo dey start from day one a ukoto asem no so. Now there's an update. Enei CID4 leading kwadano Miami ensa. Because for a show video no ba bibi nti ene kwadano o mu fie nti no. Ebia part bi wo ho a o manim beba ye show. But o movie to the scene. Unse pose for madwuma ye no. E be sa de wa ko scene ho. Na ekwan e fa so de e si ye nyina no. Masan maye ama pose for ahye. Eno na o ba be hwe. Enti fire come day one incident ni see di hun commander da ba obi otie ye ne for the first time on the story no man background to the story. So John background ni nyina ye se abranti a wanya mfinhia dunsia ni din se ne edi kan kan Dennis Ouswansa bado kofi a e frɛ no nana yaw sorry. And this issue happened at Anraga esi wa Anraga and Anraga hono ene hono abranti no wote. There is a particular area be from Kansin e hono abranti no wote oni o ma meni ni nuanim na hono mote. But baby a incident ni si ya nkasa ya Ahinsan Estate zone a wotra Anraga na utwa nsuo no utwa bridge na ura Pentecost hono a wo dey fro Bank of Ghana hono no. Opposite Bank of Ghana, there is a Methodist church. In between Methodist church and Pentecost, sorry, back or honum. Sorry, dime ye nuntem and as a incident no ACM. Beluchi bet me my raw picture no. And I'm crying cano. Who say ya taking footage in if you honum one. Yen chere baby a sem no ACA potty. I'm the four fan chairman and no. Ababeshe. Who fan chairman because area ni. Hana incident ni si incident ne esi sa area ha ahia na ade ne esi aho akoyese edukrum sorry that no wan kasa what me ko honti aho ni hanom tuhwe form baby a unze ana ayi black na black spots na ho ne moja baby a no boy ne dam ho no nyina ye am say for Facebook page asem no esi wa Ahinsan Estate ye chi ya ho na issue no esi na sedon abrantie no ye di akire nsam ne ba ya manfo tu na basane sre obi e kanede but issue ni see Monday anwumre around 7:30 to 8 or there about na issue ni esi 7 yi die enra de say 7 isi okonongo you see 7 yi you see yeah asem ne ba nya abotre ni e di akire kakra that one you can trust us enti issue ni si ye no na manfo ye se o enkoda no ba ko na de sika ni free ni fie wa Anraga honom ba ko ma meton ahwede na sika no akra na di free o ma me ni fie sika no o me de sinsa ahwede ni bi e na o di free Anraga honom ko estate wo ko ma akoda no o de sika no wo ye no e ma nei ono so ho akoka adwa mu enti saa eno ye wurem enti saa Sedon ya hwehwe nsem ni mu a na senia ene nsem ni si ya abrantie dunsia ise wato na nan won so den kai ene ya wada ene ya wo ene na ma me ni go school so school no wo ai twenibo akodua kumawu ka ene ya wo o ma me atoto no ma nyina awi a ka no penka bi kura nkomo nam kwan mu a komoko e ya rewosem Sedon enso ye kasi akoda no enka ti asofo hu na senia ye kan nkura miensa na wo mo ho akodi nsenseme e wo sa asem we mu ema na omo age no eye 13 14 15 esa so sa na san koda miensa bibinti ye mfo mu mfo ni nto but Beluchi betumi aboa no Beluchi aye ho adwuma pa in fact etie for mra mehwe Facebook sama no mejini dio magic obey no Beluchi nyamisha you see observe for where they were you bet me describe woman nine woman nine do bet me describe
Beluchi be man nko kakra. Beluchi form 9 bra. Why? We no enko kakra nka ho. Aha, wo mu nie. Ba ko no wo de ba ma enko soro kakra nka ho. Abusiafo. Enti wo betumi aba be hwe nkoda no. Wake up and be awesome. Who discover atare na no? Mpacho nkwara mi ensen. Omu hwan na ayi. Enti ma me nchechim. Enti efo mi nchechim na na ohwe. Nkwara mi ensen yi no. Die odikan na yatwo nanim wake up no. Wake up and be awesome no. And be awesome. Ono second suspect. 87.9. The mechanics ane say die o hye mfimfini o hye sibosibɔ no. On na wo ade no. Gay ya. Sibosibɔ ne nan fiamfian. Gay ya ne nan fiamfian. Ya wo hye jeans ya pa animu no. Wona asem na wo kan. Ono na asem na making. Okay. Na one ne o hye awesome no. Ene ko school baako. Omu ko school baako school nso wo ye chi he ya. Ye mpotem he ya. Ah, the school yemfa di. Yen kan wasem da. Yemfa di no ntudwa. Omu wo form 3. In fact, omu miensa ni nyina nipa miensa ni nyina omu nyina wo form 3. Ah, nyame adom a next year omu use. Akoma FM 87.9. Omu nyina form 3. GSS 3. Enti mienu ni de first two no. De o share de atwo mu no. Ene soja atare de omu nyina ko school baako. Na de tense de wo se ka wo se soja atare no no ma me ni ha. O ma me ni krom ha. O ma me akura. Ya do mu koni na buzafo betima by Facebook page. Wo ma ni media o ye de ayema hu. Ene de until say because omo ye. Boni nsomoni no makodie. Kam koda keten. Si woni ni omo do omo ko gina ho a. Baby on adini si ye na si ade for do omo ko gina ho no. Enu ni. Na de na omo mienu pe na hank of glue omo. Satam na omo insurance si ni edi ka chi omo tunti ba ko na oka ho no. Oni anopa no omo ko fa no. No omo de ne ka ho ko e. Enu anopa. No, that was Wednesday. So case ni si Monday. Tuesday. No, it's Monday anajo. And the reporting no Tuesday anajo. Okay. Tuesday anajo no mde omko ho no. Enti scene ho na omugina ho. Enti Belushi, let's go back to picture no. And ye describe omu ye. Enti sa nipa mienu na omudi kan no. Omo na asem no form enti sa mienu no omo tifie ba akom. Ote ge na betena awesome no ma me nchen. O ma me na ankasa de o ekura but awesome no nyane din where you natad no se ne de ma ye di ni man awesome wake up and be awesome enti ono ontumi free class in school ntie wa ba be peche wo hono mu anyame ade no owie school na nkokọ class for nkwada yen kofi antota eno odware aba mu asa asem wo yes class for yen class for enti third ayi akoda no ono gina chiri ho ne de yo she overall ono na omo se o ma meton ahwede nti ono na de se kan no efie ba ho no but I say ahwede se kan enya enti sa say John let's establish that ye wura mu no ye checks ne ye fundings ne nsem wo makoka no police station no eno nka ho kra is far from that okay but ono no rule o play ankasa na asad now no they are yet to establish it but oka ho bi na issue no ho asemi si no no oka ho ena asemi si na hobi oka team no a asemi si no oka ho betime patafo patafo so de ezo oji aba nti do bia na wa hwa na wa pe Tuesday no that was Monday no asemi besi no na emma ba miensa we omo na mbom ena event say nana yaw no enso ni team ekohia wo mo e wa Ahinsan Estate we bi a issue ni siye no e ma ye se akasa no a ye bedu akasa de akasa ne baaye nti akasa ni mu a no omo wa kire de obi anim e na ja nante ni bi ko patapata ya no mu twa so no mu kofie omu kofie efie no so eben ho na ebe asori na ne chi we Monday asem na woken Monday asem na making asem no so si anajo no nti sa abre no omu twa so a omu koye no no say na we ni team no we ye asem o makotra to ho e na ye wura mu na ya kwa ko hu ye kan ti nya ne o makotra to ano asem o makotra to ne ye kan e na mra no call fie no na ja yeso mu didi di nkomo a 87.9 omu patanto kwa ne wie no omu call fie no asem na making you to mu koduru fie no de ko ba ya ne say ababa no wo se kan no sibosibo no do hya sibosibo no ni esi ni bu afu pa ni bu afu no ni bu afu no e na awesome no ene da other girl no e say hey
na obu afu de sɛnea wonya sekan a wode be problem tie you as said obu afu de wonya ade bia betimi de pra no but that time no report ni che say omo kan sekan ho asem ofie 87.9 utie nitio pa kwada no madwi susa enti ne ese ba ko yes o ene ese sekan kura mponi ene o fine to fine na ho ne de omo je sekan ni fira kura ni nsem omo je sekan ni fira nsem e de koto ho ene ese omo ba betra se kura di nkomo for some time e ma osisi ni neoma ne ade a e ma no mu se bibia to ayede etwa into the third person or say overall straight dress ono omo be ja no kwan ama na ba fie na je say that time no nana ya ono no ene wo mo ntokwa no ya pata ma we ma kofie akọrẹ say ma like omo koduru fie omo tizi we na ama ave omo dididi hu komo wi ama bibia to atwa omo be ja we ene omo koja third person ne kwan ama na kwan aga honom so mo de ne cross sa bridge hono no na amana besia aba pen ba bi ada come on no anu no enti omo ba no ena ga ni ko wura inside back to kitchen okowura veranda we ye report asem ne ye ka no ti sana wo de ade no ayede akose no ho akọ nti owura ho no kofa ade ne share no se kan de share no ho probably ebi ana odwen say boys no so e no so mu pia na say na adwen say so mu pi ye no boys no e o magye so ma attack ye ya me makofa without letting the two no know omunim in the absence omunim say or the saasi kana ayede ahye no probably if no mu se komuni ma ebi anko meka say be ma jai nke bi ana so ewura jai ya ma o matu ho anamo ba no munim enti omu pie ye omu ba no a o bedru scene honom no e na boys ni say twa ho boys ni bi sure say oh akwa no kra branch na onu ni kwa e pata no omu da ho jeja omu so omu no beku o ene yes o so bisa so omu omu na omu so approach wo mo say that time no weapon no ho nti onzuro bia yes ano omu otwa ne na ase otwa ne nanti like obutubutu no ena comment ni so o ya me pra wo girl no say o ya me pra wo di ni na we ni butubutu na ni butubutu ene say oyi sika no a ene so say don hey so no ba sika ni de wan koto ho sika ni yankoto say ade ni si ye no ena first you know awesome no the parents no kwa no ofie ba no so wada asem ni si ni e wo na chi ti na ni ba no so wo ti asem no e ba ko fast na abrante no kra kọ ti o sorry ya odi America tente e call si no koto we ni ho no mu a omo de beto eyi ho no mu a enye ize okoto sika no nti ono na fa sika ni free ho call fie okay ma me ne fa call fie okay e na no pa na nsan na si adifo no call si no omo ko fa sika ni free ho no se yon amsafo say we buy a Facebook page Akoma 87.9 for ye wo enough videos the mount story no ye di akire pa in fact utie the account in fact this maya yi omako 87.9 Akoma account Akoma account omakotro omakotro statement omo ense nyina area honi but so no area honi di had a lead to girl no fie e honom no lead to see no nti uduru a obe mane afa asoda we ntem na asoda no Methodist on we first one Methodist the second one Pentecost okay nti in between kwadai mujina so da me nu finfin na chese mu na in fact ehoni ye meraze kwadai ye die wu but so it means that act no there as we speak nkwada no omo agya to position say ade dey esi nemum ekwan fa so see ye no report no a de odi kan wo de act ye na no wo de ma asa na wo de ma account ni say sa di petu no ene ma no se kan no
say on fan we but the two no so report on the ama police for say if you na ade no mu di sika no ho nkomo but asusu mu pie no kwan akofa asika ne hye omo de no mu mienu no omo nya we 87.9 Kumasi enti de ma yakoche wo mu mienu ni say ono ka che police for say is it ono so de omo be ka ho say omo na fa asika ne ma no say won fa wo boy no omo account to omo account no de tie ni ti we ni owofo baako awofo no mu baako na de ono ne ba me oni akora ne te no maame no ne akora ne te no abeta ne nchen no enti girl na girl na sekan no odi sekan ni di ewu na nkasa no ono no te nadamfo enchen na damfo ne wo JHS e ne watu abeta ne nchen no abeta FM 87.9 o maame ne ono ne die ni o de mientie account okache a police for ne say omo ba no na boy ne dem tokwa ne hia omo but ono no nya ono ntino no nam ne baby na bi sa na damfo ne say eye wo na o si da be nya me na mom eye girl ba ko e into try so kwabo girl ba ko no boys no mudi ono no boy ne chi ne gada girl no ya kwan de ba no sa girl no so maramfo no bana damfo no so ana obuna onfi no obuna akala na onfi no o chana sikra why we antofom according to girl na say me say me na say utwa ma se na sama antofom a na me nyo hwe na me tofom dia me nyo bibi intino ese ho no ntokwa no ko so na mo patai nso mo ba fie amo ba fie na okasa sa boy no be prano like okasa kwa na okasa ba na okasa be prano na ma ba ko na ka say ene we me nya so be friend we prano de ene fase kan nti okasa no na me ba na be ka say se kan no crash ebi na da ha no na me fa me di kosie okasa me di kosie no na girl no hwimi ye dey efri ni sam girl no hwimi se kan no mumienu ka kire ni say o ha na mfa se kan no nya dey enkoto o ha na wan fa nkompa nkoto nti owura balanda no so owura balanda no so na munum se da na ta na mfa mujina bonten ha na girl no round so munum se da akoto ho oba no be si ne uniform ni jersey opakipake ne nyoma mbisa ne ode tuma bo no mu na mbisa ne se okodware ana ina we fi omo okodware ana on fi omo na mbisa da mu kodja girl ba ko no ka omo ho ono nti ha mu kodja no so ko no wa fase kan na se no ho omo mu no ma anye den omo ehu se girl no afase kan so mu kodu ho no mo no na boys ne ka se boy ni jina ha sei o se ba san no wa ko no se wo he wana boy ni hia no obutubutu no obutubutu girl no na girl no ka se me plawo obi ama ya de ye be me plawo so o kan no mo ehu kwan ya fa so na girl no se kan na boy na ma boy ne da form boy no mo nim se girl no se kan na se no obi ene so mo ko du ho no mo na nsa na o de wona nsa na mo se sa girl no de se kan na ide a hye no ho akọ bo mo ehu se enye no kwe me ba na fast kan na ma me ba na yi so di ko se no hwimi but oji ye nya at once one or the year dey wutie Ghana kuma oji ye no o mi so baba na ho so de ko tu ho no e mo no kwa bet na sisi ne ntade e mo mu ko ja girl na ansana ntokwa le san ba na mu sa se kan no enya at once one na oji se kan ni film ba na se no de fa kwan se o de ko ba odi ravalanda no so de ko tu ho bet na asi aha esi ne nyoma nyina mo ka asesa da mu koja girl no kwan nti me ba ne so mo ehu kwan a e fa so sai ko fa se kan ni biem se o de ko nya ne ba no na e de se kan ne she abaya e ba sa no Akoma no ne de wa bo ni no police for no show no no be ka se enya mo na mo ka se wa ya ajiwe ni so no no be ka se nya mo na mo ka se me fa se kan ne ye den enko wo no na ma police for na je ba so a ya be chi amumienu wutie Ghana kuma because girl no bo wutie Ghana kuma for no say girls school na ka che say e dis kind of man say on fan ko 87.9 what boy by kwani me musa say me say o man fast kind na man say so na fa ko o mu di agwa bala na so e di no rough mo ka say ns fast kind na ba ko no so ka say ns kind na bi nie na odi ko say na ohwimu ye no enu atire no kwara m ka so on fan kwato ho
Omo me no ka so am fast kan no nkoto wo duru abra na so ba so no da kwa kusi no mo ko omo ehun se se kan bia omo ko no se ba ko bia no se so ka se ehun se kan fra kala no ani me no e de se kan no ye den e share ni nsam se won fanko e yo no a o ko no tam ya odisi omo boss se ba ko no me de no ka se boy no be pen wanye no de ko boy no o de ko girl no so na girl no so anye na de edidi atam no ba omo ntam ma santo kwani na bai ohuna no odina atam na we nso odi ne yonko ataka na girl no so anye na de edidi atam no ba omo ntam ma santo kwani na bai ohuna no odina atam na we nso odi ne yonko ataka na ma say this is very, very serious. Akoma FM 87.9 Kumasi. Angie. That's that. What the unim? Baby akano. Ochine nyame adom a ye wo bre. Ye bema atiefo nso atiase. Obi bisa say how did sa issue we ntoko we start? But ibenya brani edi san komo na ochina maka jo story no ye di akire pa If I need the ye need di akire pa that account ye de be ma but the see ya o hwe dia o hwe see dia girls no amomi ensan no na so they make us say we no share in 9 Akoma FM 87.9 Kumasi. Or the one hefa the left side see the echo in front say no for asi honom no he any ne said na kwara no so de kwara no adai in fact according to doctors and nurses no omo say cat no was so deep in fact no mo kura ni omo kasa akoda na yes ade no a na omo omo wan because the way ade ni si call ye no na ehu hwe cat na ehu pa se John abazinkum Sir John ene nkra no nnuane na omudi no so ka ho nnuane na mo nsema ye de Akoma FM